Ubusobanuro bw'izina Yakobo cyangwa se Jacques ni izina rikomoka mu Gifaransa, rikaba rihabwa abana b'abahungu, rikaba risobanura umuyobozi cyangwa se umutegetsi. Gusa mu gihe Burayo barisobanura ko risobanura umuriganya. Muri Bibiliya havuga ko Yakobo yariganyije umugisha wa Esawu awukuye kuri se. Reka twumve bimwe mu biranga bitwa ba Jacques cyangwa se Yakobo. Jacques ahorana ingufu zo gukora impinduka. Jacques akunda abantu. Jacques akunda kwiyemeza mu buzima kandi bikarangira zigezeho. Jacques akunze kuba ari umuntu ucecetse. Jacques akunda guhisha ndetse no kutiyereka abandi uko ari. Jacques akunda ibintu bikozwe neza kandi Jacques azi kubyaza utuntu duto mo ibintu binini kandi bihambaye. Jacques aba ari umunyabwenge. Jacques aba azi kwihangana. Bamwe bamubona nk'umuntu wiyemera. Jacques ahura n'intego ze mu mutwe we. Jacques iyo umureba ubona ari umuntu utandukanye n'abandi. Jacques ni umuntu ukunda gufasha kandi Jacques ni umuntu nawe ukunda gufashwa. Jacques akunda gutegeka. Jacques ni umuntu uzi gukoresha igihe cye neza. Jacques ntajya acika intege kubera ko yihambira. Jacques ni umuntu ugira gahunda kandi Jacques ajya yigiramo amahane ndetse no kwikubira. Jacques ntakunda agasuzuguro. Jacques yigiramo ibitekerezo byinshi. Jacques akunda abantu, kubaho abantu benshi bari. Jacques iyo yumva ibintu mu buryo bwe aba ashaka no kubyanduza abo bari kumwe. Jacques mu rukundo usanga yinginga cyane kubera ko atigirira icyizere. Gusa iyo yahiriwe n'urukundo arakunda cyane rwose kakahava. Jacques ni umuntu ubika inzika. Jacques akunze kugorwa n'amahitamo cyane cyane mu rukundo. Jacques agira ikinyoma ku bushake agambiriye kureba uko witwara. Jacques aba azi utuntu twinshi dutandukanye. Jacques aba ari inyangamugayo kandi Jacques yumva azaba igikomerezwa, ari nabyo bituma yitwara bitandukanye n'abandi. Jacques aba azi gucunga umutungo. Jacques kuba yagusigira ikintu yari afite ntabwo bimugora na busa. Jacques ntabwo akunda umuntu umugenzura umunota ku munota. Imyuga ba Jacques bakunze gukora harimo umuziki, gukora politike, kuba abanyamategeko, kuba abavugizi, abasizi, abacuranzi ndetse n'abacuruzi. Amabara ba Jacques bakunda akunze kuba yiganjemo ikigina. Umunsi w'amahirwe kuri Jacques ni ku wa kabiri. Niba witwa Jacques, niba uturanye n'umuntu witwa Jacques, niba uzi umuntu witwa Jacques, mwifurije kugira ibihe byiza. Munyemerere duhure ubutaha.